Good morning, Perlok Perjor. Another day, another video. Di mendas ni ngilaya boy mencang ni po office di ni ya please wai khangit khendiat bakayo ay kaler untuk lang ba kamlong jing kya kerap ya jing mut jing berkhat. Dah Perlok pilong gumno. Dang menin nai kenu jemtal ai kenu biang. Try kam pada pher than try kata kah koi ka khya rong phi. Tenring setelah menta banyo bane video kumne ma bat kesni. Fokusan mir mama kesni yo bane keren berpi yo peni pi ke teng song shot ha. Timenta sngi ngasukan peni khnat ya kani kawe ka no ka de ke ka jing thmu go jongi min ko bande hang ni hapo kani ka jaka jongi hang ni ban lesation pin se i kata kebangi kani ke sab jong ki khna ki babon bha ki ba ngalayo bani don benta bagi katu kani gini ki reality show gini kita ki ke jing peni sab kerpang jong ki khna ki samla pikirang ba akum ju bani ba ki lai persang bha har kom ke ba no ke gila tristom bha ban peni tak sab jong ki show pai ba tende sungsi pat ba babon ki liang ki do mensim no nomor ba ki sha sim kabu lene ki sha lese kim pai shakat thong nomor ba kimla banle ek badan kam banle kat kum kejing penia jong ki tu ki nong penia lese ba ki baile ban peni ya katu ka kata kasap ke jong ki te bad de halor jong kata ka bentang isngo ba ki babon ba ki ni ki hadian juga babon ha kini ki jing lap jing sam ki jongi be de kini ki ba peni ka sap jong ladi sha ka perthai be bawan ru singi ba oma sko bha se rap ngi ngi don ni ka sap bande kom tai don ni ka sap bande kom ta but halor jong ta ka bentak nomor bangi sungu khia ya kani ka sap jong babon jong ki perlok ki jongi ki bawan na sha keleng jong ka jela Meghalaya ngisngo ba ka de ngi bingi wan ra ya ka rensan ba ki perlok jongi kin yo ek rensan ke bekensai ke betikna bat ke balong shirtaru huju kapor ba man kapor ngin la ban peni ka sap ko jongki nata ka daw ngi kwa ban ra ipi ya kan ni ko we ka rensan ke balong thik ta na benta jong ka jing peni ya ka sap ka phong jong ki khna jongi ti ki khna ni samla ni ki rangba ne te bat ngi thmu banle ha kani koi ka kamera peni phi ni kamera stai ha peni sna phi bat kani koi ka bangi ni unbox beta si peni video dum da kut peni phi koi ka tiar bangi ni unbox jo po marba pora mana sile te ali banle to kani ni jaka bangi mut ban penlong ya ki jing peni sap ki babon ki liang te kawe ni kita kalong ba lesi dardan ki banang ban shat roi banle jadu banle kijat ni ko ban pelong ni nomor kali jaga ka berit ba tang ban rei ngin ni ban pelong alis sisian steo ba ki perlok jongi manu pen jong phi ba dan ya ka sap ka phong ngin penlong hakani jaka kalong ki stage mini stage iura iba ki babon ki perlok om bikin pej yang ni kin don hi ki katukan ni bala wan tang kumba sau phau san phau ngut de ki bala man chong ni tende ki babon par ki de ban pej online ni ban pej yang ba ki YouTube channel ki bangi ngin sabu te ngatrai da kata kom kan rap babon lawan ni runang ha ban shat tin sapni sa show skill lawan ban shat tin re kani hang ni kade ki jaka ka bangi bu ni dedicate ta jong king de ti budan sap mo te namta kata kepoi gani we katiar pengin kum gajik pen kre namta kata kaplit wan ni ne bisan to we oh di ande long try dale ni na kuno na long marun ala marun ala wasau na ano aja ya mingbu ang ni kanong sri mo katay banyak stage mo
nomor ba de ba sao than ne Ya sepetnya nang tu tak ada juga. em phai được mình ok tinggal lom stage amnya saya sangat ni kowe kini berdiri ke perda kemudian sudah thiet menha kini kisingi beladam iyo taklah buat kedai tangkumba arspa tingkai kowe ke perda kini berjerong thiet online tiba kini di jing pen kre na benta jong phi ki subscriber berki khun joko beri nyu trap parohat ta kan long kum tu kan long stage nang ni ti in long I jaka ni deh kan long kum tu kena kani sini kalau ada ke backstage ko benrung phi rung na satai kum tu kan ni kapai ka kami kan tu lian ni kon ni lian ni sao cái lý đây ôi à lại sao đắp mà đó là đắp hả là đó là đắp ta jing jirong pat ra la bang trai masih ngetit praput kan ni di kendai ni wis ni siliang kan ni siliang di kendai kan ni di pra kendai kala atam apa yang buka yung madan deh ya mah kan ini kedai kador kesong dor lais pak tingkah kawai gini ke kamrem kan ikhniat banyak kate ini imat badai ke bayong trek khamtan indre ke material ke bebas ba dan tadi gitu ke bakwa ban thit pila ban ngaseng sabu apa description ya ka ayu ya ka link te pila ban thit mo indre gini di jing temu jonging ba kan long gani in jaka kan de Kejakaan na benta jong pi iwe palesi lada piadan pilong interested ber pikwa ban wan de pikwa ban yedan benta ko makata kajai talent show skumba ban drop comment hakani video ojo ko poru sa following apa Instagram sa follow ya kani ka page ba ai kerteng Vox Impact hapo Instagram ban ojo ko por ban haju kapor baki pen pe ini video na ko wei singi ko pat nang man ti bingin de hang ni kan long kejak kan long kaban lese ka bala praktik men sim bala bana jumud pi babun kir kom kumnu pi pila ban wan chakmat ba men peni lagi jong kisap jong pi hang ni te kani kan long kum ni lese kani kan de kejaka kaban pen plelantin na bata jonor jonor yes tip top bersibon perlok di bang station mal piwi pa video tinre ngimpat bu kerteng ke talent show yu kata bingi nginai kerteng gumnur ngimpat tip teman ngitip makan de talent show kindan ki judge ni tip lawan de judge ni de performer dam tip Awai kan te tama se thu pat ya ki perlok brokhat ba hang ni kan piwi som lawan basta long kinwan mono kilaban churi star ben te ngin atrai sin stewe in lam pano te kendan be kumba shibho khasan ngur kat ki bawan oh yes but kade free mendan kam siu jing siu kemudian pilaban chu ai tang by registration le si spa tinggal ni spa tinggal taman cubuk ya ke slot jopi kinre la yang ta pindan kam ban siu i rem pisuan be hang ni pisu peni be ya ke sap ka phong jopi hang ni ladap kelam ni jingruan ni jingshan ni sesna pen bhai isti chmnu mlak net khrang wa pin shat pi kanum pra tenre nadong sedong bingin le kan dei ben dapta jopi kelam ni acting ne kelam dei kanu ru te isti chirit phila ithu hi ni kam dadi ke bahe than kapoi phi to kumba shi kan phut kan lawan shpo ye ha kuma shpo ne kuma shpo phut ye ni stage kadan tela dei ba phi don jung thmu don jung mut te le se kani kala bende ka benta nam ta jong phi sei thu ik perlok ru te bat sa follow yang Instagram nang I kini ki updates na post ka por tinga try kani ngin sedang nadu benai September shaneng tinga dapen kre bhai kani har kom bade te nadu si nadu September ri shaneng ngin sa perlong ni kini ki show kani ka jaka mo kan mau kani ka dei hapo mulai nong lum hapom suk ba ban dei banwan ban lese kan dei ka jing prilat ta jan ur jong ni sa ru khushna ru ei ban tip
ngesa pen plan phai kata mo boleh jumpa prok signo pi hakoi pak video boleh jumpa